Everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Everybody sing a song, do da, do da. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day, oh do da day. While everybody sing a song, oh do da day. Oh do da day. Sudah jatuh sini mau pegang stick. Kesini mau pegang stick. Isi jalan Ronaldo. Nampak saudara-saudara lihat sticknya. Coba lo isi. Kita pegang stick. Nyanda masuk. Nyanda masuk. Bayangkan gua J. Kita jalan pegang stick. Kita jalan pegang stick. Satu. Satu. Nggak ada. Ya. So kurang lost time. Oh. Apa leh? Telah jauh. Aduh. Ya. So ya. Ya. Rusak Ronaldo. Ya. Sudah. 6-3. Agregat 1001 ini. Lalu Next. Match. Another match. Tapi apa, Bu? Madrid dong. Oh, sama. Orang Madrid begitu, fanatik. Orang Madrid fanatik. Torrentes pakai tahun 2011 yang kuat selain Barcelona apa ya? MU, Munchen, Chelsea. Siapa ya, gengs? Kita pakai apa kira-kira? Milan 2011 Milan apa siapa ya? Drogba Chelsea. Masih ada Drogba di Chelsea. Oh yo, Chelsea. Kita pakai Chelsea. Masih ada Drogba apa? Ah? Drogba apa? Dia Drogba. Kita bilang apa sih? Itu London FC tadi bawa. Nah, itu di Chelsea. Chelsea so ini? Iya, London. Ajax dulu. Asli. Aduh, kok jangan bikin bodoh, Bemar. Asli. Ulang. Ex. Oh, asli sudah. Tolong ikut coba kok lang. Torang pakai Chelsea ya. Drogba Chelsea. Oke. Betul sekali. Apa DP pemain ini? Sudah jam atur-atur. Ada Peter Cech, Alex Terry Ivanovic, Anelka. Setelah kita ada Shevchenko. Sudah begitu Jo. Begitu Jo. London FC. Berarti ini semua pemain PS2. London FC, oh berarti semua pemain PS2 dulu ini. Torang lihat Ibrahimovic Peraport. Oh, Ibrahimovic. Drogba Peraport. Body balance 97. Oke. Anelka. Bagus di Peraport. Cuma kita lupa ragu nemu untung. Biar jangan apa-apa. Gas. Pemain-pemain. Pendukung Chelsea mana suaranya? Maju kan kita tetap pegang Real Madrid. Shevchenko 9 stok. Tapi kan Shevchenko pernah di Chelsea tuh dia. Pernah. Didier Drogba. Gas. PSG. Ya PSG belum kuat 2011, Cok. 2011 PSG belum terlalu kuat tuh. masih di Liga 2 itu. Warnet kita pulang sekarang. Semua pasti bolos gara-gara mobil Warnet. Bukan Warnet, apa itu? Tanpa main PS. Rental PS. Pakai Man United Box. Abis ini. Kali ini tunggu. Kasih tahu. Soalnya matanya bermain yang di satu ini 10 tahun lebih. Tunggu tamu Simora. Oh, sudah patah DP. Sudah patah DP kalah. Sudah patah. Sabar. Didier Drogba. Sabar. Aduh. Oke. Kasih tahu, Cer. Oh, saya kasih tahu. Kayak enggak mungkin. Oke. Ya Allah Tuhan. Ya. Oke, atur Chelsea. Aduh, Drogba kepanjang lari. Drogba. Astaga. Gas pada Ronaldo. Terus dulu. Ada pelupan Benzema dari Tondano. Benzema dari Tondano. Dia slow blunder. Wasit. Nyanda. Bola. Tunggu. Memang wasit babela loh. Itu Tio. Ini Bapak paling buku cara bermain. Aduh. Benzema dari Tondano.
Benzema dari Tondano. Harusnya nak kasih gol Benzema. Hancurkan London Inggris. PSG masih bermain di Liga Shopee waktu itu. Mau nipe mulu memang bagai. Aduh, rupa so salah no guys, kita pakai Chelsea. Bagus. Oh, and the attack stopped just like that. Wonderful. Anelka, nggak ada dong. Wasit, Offside. terlambat beberapa detik. Terlambat beberapa detik. Wins the ball and stops the Oke, attack in its tracks. Essien. Aduh. Didn't make it. Rupa cakap diri nih Real Madrid kali ini. Iya, Real Madrid kali ini rupa lebih tim dan rupa lebih tim. Marcelo. Hah? Kamu yang mana? Hah? Oh, tahu banyak kaya kamu gitu. Terlalu jauh dari umpan. Hah? Iya. Siapa tahu banyak. Hidup. DP bermain hidup. Sabar. Ivanovic, kita lihat saudara-saudara di umpan, Aduh. dipotong di Maria, ada Raul Albiol di belakang, diumpan langsung kepada Sergio Ramos. Lampard tidak mampu. Potong Lampard. Ada Mesut Ozil, diumpan ke tengah kepada Di Maria. Kita lihat ada Benzema dari Tondano, diumpan kepada Offside. No. Offside. Ada Mikel di sana, ada Lampard dan ada Drogba dari Perum atas. Lari ada Anelka. Kita lihat dipotong Ivanovic, ada Essien di sana kembali kepada Lampard. Kita lihat Lampard Lampard di Offside. Bisa bos. Maloda offside sekali itu tuan ngampung Maloda. Kita lihat guys, ada Di Maria. Kita lihat lagi Xabi Alonso. Dia terlalu bermain ke belakang. Bagus. Bahaya. Drogba dari Peneleng sudah. Wasit. Dia suntik wasit dari belakang. Coba ini 38 meter, coba dah. Tua Liga Kolom kata kita mau dia bermain. Mana? Tua Liga Kolom ini yang mau ini. Tor akan bermain menggunakan Winnipeg Club. Bagus, Maloda. Terlambat. Oke. No. Padat sekali di fitting. Chelsea 2011. Oh, 2011 itu Chelsea yang champion. Itu dia sayang. Itu dia sayang. Yes. Anelka, si botak dari gua hantu. Anelka, si botak dari gua hantu. Anelka. Ronivia Anelka, Nicolas Anelka. Offside, kenapa dia jauh. Live ini, karena ini adalah live winning terbaik yang pernah ada di Sulawesi Utara, yang pernah ada. Lagi Anelka. Aduh. Anelka. Oh, kasihan Anelka. Wasit tahu toh? Wasit tahu apa tuh? Oke, pemain semua ready, siap. Let's go. Anelka. Oh, malah. Oh, iya. Marcelo. Maria. Xabi Alonso. Aduh. Sergio Ramos. Oke. 5 minutes to go in this half. Lagi Anelka. Just the one goal between the two sides. Tola sayang. Sejauh. This looks promising. Oke. Shooting chance. Aduh, Tagate Drogba. Have to get there. Drogba And he did. Tagate. Maria. Heads. Ya ilah, lama sekali di Maria anjing. Essien. chance to get a cross in. Hio. Going right across the goal. Itu dia Lampard. Aduh, dan kaki Lampard. Kapan yang kepala? Itu kalau dia dengan kaki kiri ya. Waduh. Kapan dia bagian kepala, pundak, lutut, kaki. Ricardo Carvalho. Sergio Ramos. Oh, nggak bisa main jauh sekali. Gak bisa dong. Essien. Bagus. Wasit. Slid out wide. Apa? Ada wasit sini. Apa? Siapa wasit? Hah? Ada apa dengan wasit? Ada apa dengan wasit, Cok? Ada apa? Now they've got that 2 goal. Didier Drogba.
balas. Balas, nggak kira di WA. Nggak kira WA. Ya ilah. Aduh, wah, aduh, tamu gantong, tamu cek walau bang anak, tamu gantong tadi tuh bola. And there is half time. Let's go, party people. The only danger for them now is they become a little bit complacent. I think they just need to continue. Formasi ulang. Udah aja kalau kita bikin apa formasi? Apa pakai Doti, 2-0. Doti itu dulu. PS zaman now, nyerah berlaku. Taruh, kau perlu taruh sama di striker sampai back. Nggak ada apa-apa. Sulawesi is blue. Yes, of course. Yang ini kurang sama yang tadi juga ini yang Mojoki Real dengan cara bermain. So kurang sama sabar ya. Sabar. Aduh. Solid defending. Ya, terima kasih. Aduh. Macet gua. Aduh. Ya ilah. Cristiano Ronaldo. Oke. Kaka. Benzema. Kaman. Boleh dong. Really good defending. Bermain That cukup di shows quality. tengah. Jangan ke pinggir. Ya ilah. Di Maria. Aduh, terlalu jauh Showed his Drogba kan quality amat. in defense there with that Buat interception. tinggal di belakang situ. Aduh. Cristiano Ronaldo. No. Bagus. Drogba. Wasit, jangan dak. Asal nggak ada wasit bilang no. Atur. Bagus. Wasit, nyanda. Wasit. Jauh sekali. Aduh, ada perlawanan ini Madrid. Wasit anjing. Wasit. Size on the man here. Tadi kalau wasitnya diam, mau poloti di monitor. Alex. Aduh. Stayed on the ball. Aduh. Atur. Bawah. 15 minutes into the second half. Cristiano Kamana, Opa? Opa mau kemana? Jangan ekspulat, nggak mau bakal kau tekin. Set. Atur. Lampard. Drogba. Offside tadi, And cok. Destiny wins the ball back. Lari sayang. Hop. Serangan Fajar. The goalkeeper puts it out for a corner. Share guys, share. Who's waiting in the middle? Banyak orang yang tahu guys, ini live guys, share. Aduh Tuhan. This looks promising. Wah, Osil nggak ada pergerakan. Offside This is gone and the assistant referee's got his flag up. Ya Tuhan, salah. Kasih tahu. Forward. Collected. Ini kakak ini. Alright. Approaching the Sabar. last foul there. Set. We can Wasit tua ngambung. Dorong. Body. Cuma kau selalu keras, kasar. Drogba. Aduh, terburu-buru. Oke, tahan napas. It out to the flank. Yes. Terry. Om Terry. Bagus. Drogba. Ator. Lampard. Ator. Aduh. Sana. Lari kana. Lari. Dah bayar pangan. Great ball into space. Mantap. Malauda. Tendangan dari timur. Malauda. Didier. Drogba. The goal Yes, which means the result is no longer in doubt. Dia Drogba 2 gol. Gol terbaik sepanjang masa. Aduh. Satu lagi anjing. Raul Albiol. Anelka.
Bagus sekali. Nyanda dong. Nyanda. Nyanda offside Tasulia. Nyanda offside. Sergio Ramos. Maria. Ih, lama sekali Got the ball. We're into the last 5 minutes. Duh, mulai paksa begitu. Anelka mulai paksa. Karena buka Ibra ini. Ya, Anelka buka Ibra. Dan Ibra buka Anelka. Reads it well. Anelka. Bagus. Tendangan macan. Ball through the Aduh, middle. kenapa kita langsung tembak. Sergio Ramos. He's free through the middle. Aduh, tidak bisa dong. Itu tidak bisa, Bapak. Crosses toward the Kasih center. gawat. So there Okay. you have it. The final whistle. Dengan berakhirnya pertandingan tadi, memang Renaldi Gilbert the best pemain FIFA best ever yang pernah di muka bumi. Sahabat-sahabat semua yang sudah menonton live ini, karena besok Tora akan adakan lagi Karena besok orang akan adakan lagi pertandingan Winning Eleven PES ya, PES 2011. dan see you tomorrow. Thank you. Dadah.